Negasngi niliang yung Joint Care Coordination Committee on Reservation Policy. Adin udah yo niliang government wanra ga expert committee report kepada wanra aga house yang Legislative Assembly akan pratrik Februari arjar arbunru. Dan niliang yung committee kami wato kami expert committee kabinet yang to state reservation policy wana dos ngam khatkan des pa nya huar madaliang government pa committee nya status quo dan negis ngi depan man khna ngi meeting haji to gani bentang wai kibon gi benta niliang yung ida chami wa hakan ni the points guruan ra the expert committee company ga point carry forward system umur ki yon gi post naga chisnam ura isdu lesnam nasnya niliang i percha bahai ga gani Sewi ikwa aging mut aging ito mani carry forward system. Kiwan gi post kumgi ufil national to hop ikon perdi yang kasi jantia wagaro. Sewi gebenta gwa neliaga point go praga kwa expert committee wanra iga creamy layer concept. Eba jo ikat kam giga niga reservation yang the chance i wo compete here taga 40% kasi jantia wagaro. Ta kat company ke creamy layer wo concentrate to kita ki backward lani kita ki wan ki woman deserve bhao examine ni wo tho kita ki banta so ki banta wan eliang ga committee percha jor ga jing to win gi ag jing to thum kare kam tam ko DSC the yo ga company ga propose yang ga expert committee ki kare na do ki class C ki class D post wa Iwan ki district lani nong chong snong gi mai kri gi kun evi to wan gi district ko in elian yung ikwa ai ko wan chau de le e po dia siga ni jar gi district penne i ga chu dan hi to sko wi bunta gwa alla in elian ga expert committee kwa go penne i ga ni ga des pa nya ko reservation policy aden chisnam ko in elian yung i la de ben snyawi de po gi jing thok de yo wi cham expert committee chibon gi jing ben snyaw ga committee ko i depan ba i ga prapa person ko ikona perdi kasi jengkia wagaro ikan ba igani man go gata gajing equal opportunity perdi yang ni ndra yo kan bani haloro ang ga expert committee wo haloro de igi jumun rele ga expert committee karena kwa yang go panne igani ga jo skui yo point go yo ga benta go niliang yo ga expert committee go ga liang wada klamchi yo to igre reservation policy umgi based lembaga population le negara religion Andrei was stress by lembaga social and education backwardness. Ba iya po region tia cham sekali ila na doa yo ba igi benta do kam mo yam yo bon igi benta de here ka ki kan what the drop out la isnya pediang igi benta ga expert committee wanra go to igi reservation to po igi backwardness le ga social education backwardness yung one ni time. The region ya lu jingmut perdiam ga reservation committee yang ini gesni MGM lang na do legal advisor ibobon gi sain bahala MLA gi scholars gode MG aging mod ini gesni himi go bilan ni gajing mod wa ko o pa cha sarkar wa aging to gatne ga banta go ongi wa ye kan ni reservation members na population the base purely na backwardness ko ai ga sarkar le ga economic survey kana wo chem sakya ki de perdi ni tribes ko em ka backwardness kata do go khamat do thom yang ba committee ni gesni ye kalame segawi ga banta ho pai ka autonomous district council gi yo ai kam gari jantia o i de pani khlad ni united khasi jantia haitu por lembaga para 20 yang 6 schedule constitution of india i de mani kata ga hok yo i de mi ga tribal autonomous district council iyim kovidon higarai wa daya perkhat sani bahai ajing to de yo mgb demand go kwa 47% mgb demand go kwa 50% isyang tho wa 80% go yo kasi jantia mi de go yo igata ga kasi jantia 80% go yo kasi jantia garo imye de wo pan la ne wo extract ni tuan gi percentage ne ba la de jaw extract ni syang tho ida physical legal wagini to wan gibi udah yok chua yok ba gini benta ki do approach ki ko neti daw ti sari do wat ita ki percentage ki ide yok neti daw chimba i garai o base ba gini autonomous district council wi emi le autonomous council even ni pra pa person ngas nyao
senyawa to benta go I kam gi nom jain tia wo yo I ita ka baha yung ilamba kani percentage prapa percent wo divide by ga little jai bro kana wa ila kam gi representative lo daga sarkari ang go equal opportunity kate hi ga prapa percent to divide by khasi jain tia angaro kate ro ni ga rai chi mi ni si kam ga jain tia coordination committee